Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ku-15 senti-ke elimnyama-ke liqiniso ukwazi ukuthi uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi ezindaweni njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje udaba ngilethele lona-ke namhlanje lapha ngilethele iy'ndaba-ke ezinhle nezimbi-ke laphana-ke ngomkhulu oboshiwe-ke laphana-ke othi-ke uboshelwe-ke icala-ke angazange-ke alenze sidalwa njalo lolu daba selingenwe abantu abaningi-ke laphana-ke usopolitiki oselingenelele-ke lolu daba uzwakele Ngqondo Mngcwango-ke laphana-ke we-Action SA-ke ubhalile kwikhasi lakhe ebusuku wabhala wathi, cha, ngicela abantu bengaqoli umndeni nezihlobo zikababa uDlamini bafune izimali bazibize ngama-lawyers and advocates ngoba sebeqalile abanye. Nomndeni ngicela ungalinge unganiki muntu imali. Ngingaqinisekisa ukuthi ummeli Thabani Mpungose sixoxile naye, uDlamini sizombona kusasa ejele. Akunamali esadingeka kwamanje ngoba kusadingeka nje ukuthi ukuthola all side of the story, ukufaka nentombazane ethintekayo nomndeni. Siyosho uma kudingeka imali along the way, kodwa ngiyethembisa ngeke siyifune emndenini. Umndeni ungadlali amaqola. Laphana-ke sebakhona-ke sebeqola-ke sebefuna-ke umndeni imali-ke bethembisa ukuthi-ke bazomsiza-ke umkhulu. UMngcwango-ke uyaqinisekisa ukuthi-ke laba-ke bangamaqola-ke uqiniseka nanokuthi-ke i-lawyer-ke isikhona-ke laphana-ke kodwa before baqale bathole-ke ama-side e-story kuye-ke umkhulu-ke naye-ke lo ntombazane le kuthiwa-ke yadlwengulwa-ke laphana ukuze-ke kuqhutshekelwe phambili. Mina ngicela lapha nama-comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke. Okumnandi ukuthi-ke isikhona-ke i-lawyer-ke ezosiza for free laphana. Ngicela nama-comment section usho uvo lwakho ukuthi ngicabangani ngalolu daba bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ku-15 senti-ke elimnyama-ke liqiniso ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ey'shisayo ngizoloku ngiza nazo ngizokufakela kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.